السلام علیکم عزیز دوستان. امروز از پیدم باشما گله احوال و کارده قشنگ صحنه نشو بدم. عادتا از باشما بیندیم من دو گونه صحبتون داشتم. امید کردم که اوروجنه صحبت باشما خوش بومه و از نیت من همونه گونه صحبتون دوامه، یعنی همونه گونه صحبتون تصدیق خاطر ان صحنه باشما نشو دادم. آن صحنه عادی aile dala da bu sahnonin, xaşa sahnonin. Ancak uyu hiç kılı acayip çini. Yani her aile da zoğu hadise bebezne. Ancak çama millet zoğu gimbe, zoğun zoğu gimbe arafa de ki zoğu xaşa sahnon bu tebliğatı xoto paybaş karda bede niyet tebliğatı. Konsa dörüce ki internette Rügeyye nomada gele tolşa bala, xanıma bala, şey rışvata meşhur bu. Çımın namına videoda ki, kon videoda az toluşu şaka balon, toluşa şehri musabıqa da ağlın iştirak için kardı. Hamuna tema az babada çe mana, çe ba ictimaiyyəti təsiri barədə qap gedəyim. Yəni, çoxu ki, ta ağlı ta siprişi ın müsabiqə təsiriş bəbə və dəminə söhbətən ailə dala da bu zavoni söhbət. Yəni, əgər ama işte ailə dala da toluşu qap ajani buna yersə, ın milləti hiç xilas kardı mümkün əbuni. Nə bayraq roz kardı, nə kütub çap kardı, nə mahni handı, hiç. Eğer devletten bu aile dahili zaman inkişaf ne bu, sıxan kardan ne bu, okudan ne bu, milleti xilas kardı mümkün ni. Milleti xilas babadır neva, işte milli zavanda sıxan kardıya. Eğer cisim ıştın da yerse, zarra ıştın da yerse, av ıştın da bir tasdik kardı görüşüp, ıştı zavanda sıxan kardıya niye? Ünsiyet ıştani beyniye. Çoku bede ki dadar nana pıya mua ışta zavanda sıxan kardan da ağılı co zavanda. Ön ağılışın koncu var da. Bu bakşamani vajordaşın sani ki dehtomadaşın vardani ki da papugay sedaş vardaş baştaka tutugucu vardaş baştaka ışta zavanda bey umutdaş. Da çoku bede ışta ağılı ışta tike ışta zarra ışta zavanda sıxana kaniş. Söhbət ömə. Məsələ bumadı. Və pidəmə ömrü az boşma sahne qadı hırd bakam çı sahne. Konsa dərücə rügəyyə bala internetdə şehir vətdə məşhur bə. Konsa dərücə az əmi başlar rostinə nəvə nişu doydam. Ağılı telefoni diyarı kardı bedeni, telefoni çı dastaş sebedeni tekrar guş doyda. Konsa dərücə guşumunda ısan azın video pekom بچه 100 بومه رستینم ببخشم منی خود به همه تولشا مردم تولشا آیلون نوا قسمت بکه نوا شینیتی قسمت بکه از pekomon video ankine 100 مساجاقın viti بومه yani زغ گله sahne ki زغ گله tabi sahne ki az artistadi bu ağlı müteazenin ağıl serbest kıştan fik karda ve دکون دلی گوش دویده. زغزندم که در اشمی بنا با صحنه کو فرقیم بابه. چونکی بابا دا جو اموسیاست به عقلی کو ایسور سمانگلی عقلی دیمه دا با اموسی صحبتی کردم. اصلا اینن همونا تاثیر ما بمانده. اینن همونا تاثیری شما ببینید. جب در اصلا اینکه ایمیجی کره با عقلی کو تاثیرات و زمان به و نقل به و تاثیرین به. مثلا از پیوکام شما ببینید چکو باکده هنه کرده با رگایه بالا سادو با ویته بومه ام بالا امه رگایه بالا امه شهر وقتا مثلا گاده خود بودم گاده سادو وی بکم رستینه بالا ویته بومه ببخشم با سحنان گرشو منی ببخشم üzrüm bir de siprişon ku
انجام مسئله بوده که امی از تبلیغاتی خود کردم یعنی اصلا اینا پکم اما ویته اومه اینه وقت اینه فکر پتا وقت اینه و چند از جوگا بابا گوش برداشت دکن چند روزی مونده اینه ها اینه ها استنه گتا شاید چیز به شنی چشکا ها موچی کادا دیگه یه بو موچی کادا اوخا bu چیز به کجا کشیه چیش به نگاه tekrarda yapar اینه خانم باله ها اینه پکم اینه ها قایشه باله روگای باله ها موچی کادشه روگای هوا موچی بکن موچی قایشه چه روزیه هم ساده کو هم شعر بوده کو هم چه اینه پکر جو 20 گرم گوش بده واگنی شما بوده درست دو شما بوده گت نشینه بولیون مثلا باورده که چمی تاثیر با عقلی چون از دیمانده عقل اشتن گیم بده با آوازه ده با شعرده گیم بده با عقل آلامه ده گیم بده اینه موچی کده بخوانی کلی موچی منم موچی کده شد دادم موچی منم موچی بکن تینی موچی قشی دوستینا yola kine rabi bahande, şöyle bahande, ha? Hadi ne? Tuna yolda bir çağ bahande istene, ha? Ha ine. Kadın rügaya bola, yola kine boku, yola bola bu, yola gayretine bola bu, koluşi.
تولش ملتی ها بارز بکه هجو اون خوشبخت ببو بناشته گله evladım bu dünya bir arsa bako arsa biyo am ezo bu milleti yola bakşaya. İnan ha inan. Fikri derani farkış ne wagani ağıl wagani hezru güçbadoy. Ha pekotun pekot ha baş ha güçbida. Az da baladı ağılı çıkı cozavında sıkan bakan. Suali başta har qılan mərd doyniyor. İnsan dışda bala, dışda cismi, dışda zarra çıkıp cozovunda sıkan bakay. Eminen ibada insan dışda zavani umuteyni başta bala. Ağıl çımı sıkanı darasta, alçı çotan idarasta. Ani başini, ani başı. Başı. Oh, Jezus kaldı. Başı, ani başı. Ne başı ni? Yani çok güç var ama. İnan ha. Pekama. Ancak başı. Çam mozki kalın makani. Başı. Ha, bana kuş bu da. Ha, bana. Çok kuş bu da mı? Fil budan azze buldu. Hosa toluşi evladım. İyi yaş isin semanlı ağıl çazında şehir çiçeği. Ağıl alan çiçeği. Bagatan ağaçımı bote bagatan yani başta ağılı an video nişi budanan. Bu da güç buda. Bu da ağıl iştani zoğu mahabbatış bu başta zavani. Tunam banıştı, tuna ba maçlar başı patlatın ki banıştı, sen başlayın. O başlayın, bu da bon gibi. Ha. Te rostine toluşa balaş, te rostine toluşa balaş. Ha egatan, işte egatistan egatan. Avre neyin, afa avre bebe egat ya oldu. Ha peka. Ne bilmedin kada peka ha o ha olak kuş bu Jogozandan ki azza buluyor azza huvun Jogozandan ki çoğun maksat çiş bir darasyon ön bala, ön şehri başta ağlın nuşu budan. Bu da güç budan, ağlın lazat budan. Ve isin semanla ağlı, sin da isor seman ağlı sin yaşastı. Ön şehir, ön ağlı ağlan bir lazat doyda bu. Başma evladına lazat badoy. Kon zavunda bir deşip sıkan bakın. Ancak masala bağıradaki ağıl darastaki toluşu sankarda. Ağıl darastaki avaz toluşu avazı. Şehir toluşu. Çünkü bu ağılı zoğu şehir bu ağıl zozovunda vermişi da ancak ve hiç kılani ana zoğu reaksiyasını, ana devamın reaksiyasını. Ha. Ya, inan güç bir zaman ha işte ya olak güç bir zaman olak güç bir zaman. Ha, bu ya bola handa. Tamam yolu ikine böyle bu tecrübe şehir bağı desem. Ha. Jogo şehir bağı kaçan da güç bado. Ha. Vaše. Hani vaše. Şedaş habuş. Şedaş. Baba bunu çakbu bu tane. Böyle çakbu bu nişi böyle. Nişi böyle. Çakbu bir şey. Jogo azabolion hovan. Yarın ki son maksadi darasyon, son niyeti darasyon. Niyetim ömbeki başta balalyon, başta azizon, başta azzazoni, başta insani bu dünyada basemisa dagarine nemat beyazını basazavonisa başta balalyon umutan.
Bakış bakan başta bağlanıyor. En yola zinet hayatta insani zavone be mi irsmanda zavone en başta bağlanıyor. İşte bağlanıyor. İşte azizon چه زبانی که محروم مکنن ساقویان خداحافظ ماست کردم همه